UNLF के हान के लुचिंग आर के मेगेंदा NIA के स्पेशल कोर्ट ने सही तरह की फादोक पी खरे JCLPS का कौकियो पुंग तराउम दो के सिंथाले पर की खोंजंग में तंपा की महौसा की पुंसीदा चाव न काय पी खरे IMC की मिकल वार्ड नंबर 27 के CPI की मेरे पोई की भी मेम्सना ना बोर्ड मसिंग हन्ना TV और मदे कांग्रेस की मेरे इलेक्शन सर्टिफिकेट PB के नवाना तक्सिलक ली अमसुंग सिंगी लुक खरन नुमित तरानी की ओइबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट कौरिबा से खुदक तगी हंदोपियो हाना द ग्रेट जोन अपराइजिंग डे की ऑब्जर्वेशन कमिटी अपील तौरकली मैं मुखरुमजरी अदोम ने यंगबिरे इम्पैक्ट न्यूज़ ने आई ओक्रम सोमेंद्र ना हुजे पुंगजा सिपाबुगी मरुबी पाउ सिंह मियाम दे पिजरी UNLF की हान के लुचिंग आर के मेगेंदा NIA कोर्ट ना सही तरह की फादोक पी खरे गुवाहाटी दा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के स्पेशल कोर्ट असिना आर के मेगेना में लुप असि मेंबर तरा तरेत पु सही तरह दगिना तरेत फाबो की फादोक लाउथोकी इंग्लिश अनि तरह दा आर के मेगेना में अतोप मियोय तरा तरेतना इंडियन यूनियन की मथक्ता लान चथै हाइना सर्च तौरी सनाय महारग सुखंगनबा आर के मेगेन इंग्लिश अनि तरह की नवंबर 19 दा इंडिया नेपाल बॉर्डर मनाक्ता लैबा बिहार की मोतुहरी दगी मफम अमदा NIA की टीम अमना फाख्रब मतुंग गुवाहाटी दा NIA कस्टडी दा लेरखिबनी माकु फाद्रिंगै लुप असि मेंबर तरामाथोय हाना फाखी मकोय बुवांग पाहुंग तौरब मतुंग अतै मेंबर क्या सुफाब ngam खियारी ngase ayuk pung manga dagi numidang waram pung taruk fawba JCLPS na lauthokba pung tarahom dogi sinthale pagi khongjang namaram oiduna tampak ki mahausa ki punsida sound akai ba pikre assembly na pass tawkiba protection of Manipuri people bill 2015 da laibak asigi president SNP ki dabagi mayok JCLPS na pung tarahom dogi sinthale pagi khongjang ase lauthokibani ima kaithel yauna pauna amani thangal kaithel animak pumtak takhi khongjang ase namaram oiraga inter district passenger service sing lep ki lanai gari natana lambi da gari chena khide amaromda pamda thodok sing thoktan naba security personnel sing tongan tongan mafam singda mikup nahum sing na ngak sen ki पुंग तराहुमदगी सिंथालेपगी खोंगजंगबु सौगतलदुना लांगोल गेम विलेज की अकोइबदा लेबा मियामना लंबी थिंखरे असेंबली ना पास तौकिबा बिल अहम एकता ओंथो वादना खोलाव क्यासु लावखरे लांगोल निंथौ ममांग लेकायदा लेबा ह्यूमन रिसोर्स एंड यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लांगोल निंथौ लेकायदा लेबा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लांगोल निंथौ लेकाय लांगोल टाइप 2 लांगोल टाइप 3 लांगोल लमखाय अमदे लांगोल लाइमनागी मियामना लमफेलदगी सिज हॉस्पिटल ताब लंबी थिंखी इमरजेंसी सर्विस नतबा मखल अमतकी गाड़ी चलन किदे बन सगत सिंह लंबी में मई थादुना असेंबली ना पास तौखिबा बिल अहम एक ओंथो खोमद्राम रतन स्टेट गवर्नमेंट वांटेड लाउथोलिबा अतुब मतमदा लौथो हाइदुना खोलाव क्यासु लाउकी लोइनना लांगोल लेरिबा मियामना ILPS की इहौदा मफुंग फाना सौगतकनी हानसु फोंदोखी कोई इंडिया नत्रबरा अखोई इमा लेबाग इरमदा मणिपुर सिदा अखोई लैरिबसे इसा इशूसिंगिदमक्ता हयेंगी इसा इशूसिंगिदमक्ता अखोई थवाई कटप पामुदे सेंग हारगांदा इसा इशूंगिदो मी मिनाय होरोनी ngasi thangan bazar pauna bazar adagi MG bino mayam chaluro nungyawnam chalubuda अखोई मैtai नत्रगन सिंगमी तमी am to ude mase अखोई yam nungai jade masi morokanda langonda लैरिबा अखोईदी सीद्री बाउबा JLCL बिसिदोंता अदुगा इंडरलाइन पार्मिकी दमक्ता अखोई संगसिल लगनी हाइना मयाम इरैबाक सासिंगदा अखोई थमजरी सिंथालेपगी खोंजंग सौगतलदुना उरिपो खुमनथेम लेकाय मेरा पाइबी अमदे क्लब ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदे होम मिनिस्टर गायखांग मनी की मितम मई थाखरे उरिपोक बसस्पति मनिंग लेकाय गिसु मियामना लंबी दा थोरक्तुना पास तौखिबा बिल एक्ट ओंथो येलो मिसिंग कल्लो रतन सिरिबा मराल यानिंगदे माहिरो सिंह फाजनमना इहो नमथब ngamloi हाब खोलाव क्यासु लावकी उरिपोक सोबोन थिंगल लेबा तोरांगबम तारिनीबु स्टेट पुलिस फोर्स ना तमथिर मियोट मिनै तौखिब मरिलेन सेम के JS ना JCLPS की पुंग तराहुमदगी सिंथालेपगी खोंजंग सौगतखरे उरिपोक कांगचु लंबी थिंखरे वाकन मिफम फमखरे नाकलमरोमदा JCLPS की हानगी कन्वीनर ओरम खोमराम रतन की मथक्ता वांटेड थमलिबा असे अथु मतमदा लौथो नत्रबदि मखाताब अकन खोंजंग संगसिन कन्नी हाइबगी सेक्शन वासु थमलकली
ngasi JS gi volunteer singna urupok kangchup lambi da lakpa essential service na taba makal khuding maki gari sing thingki volunteer singna akan menung marak ta tholakuna police ki gari fabu lambi asida chalan ki de थाबा याबा खंगन बयाबा मरी लेनबा कयादा अखोइना थागरे खंगन गरे अदो हुजि फाउदा था मा फारा जाव काइमता मथुना मनाना तारक्तबना मरम मोरकान ngasi अखोइ कन्सलकवनी रतनसिदा वानते लाउथोइबसे सिनाने अखोइगि हुजि खोंजंसे नाथैबा यारोय पुंग कुमरी मांगदा माउंदा थामिबा asi lautokadabani bill ahum pass tawhibase chalhangadabani nupida phuriba nupa purise athuba matamda dandi pidagadi Manipuri gi akhoi lu civil society ni malu mayang ga khusam naga ba kha ta ba khongjang kaya ma changchalang na ba sem aba akhoi haure Sintha lepa khongjang gi saruga moina ngasi ol thum thongda nahabam lekai guruori bam lekai gi nupi singna lambi thingmu khongjang sangchin kre khongjang changsi leba nupi singa sada police ki makok thongbu officer ma yawba tim maman ka henba wahai wata sisin naram madi protester nupi da khut tharam mi habi wahauda irang thokre thawdo khasi tungda nupi singa sina phongdorak pada miyam gi khongjang ama oina lekai asigi nupi singna lambi thingduna khongjang changsin ki adu police team ma latuna lambi thingliba wa hundok paga loina ati wahai wata kaya sizin ki haina maral sirakli khongjang asigi saruk ama oina Imphal East amadi Imphal West faunaribu ol thum thongda essential service ki gari natana makhal amatagi gari chalan kide yengbada yamna nungaitaba hawtong mongda torga akhoi ai masa khangdradi phujalo rabo haiba adagi khari wako kasi phat phat ka salaga heto khundopa karai degi no ma tension namala aga akhoi da taina badong no toba adagi file bhoba turenda thadaramba adagi nupi masa se mo masa ka se mukna dana amphok thokhidri ba khoi sida smaina yamna peaceful ba mong sida moina bauba akhoi support to bidraga de akhoi se kanana support to bidoino ba yamna nungaite ba malekai ma sensu ma sene Imphal East ki oina su kairau bitra apun maira pa biluk ki thomi singna ILP system chana luhaidun wakan mifam amadi human chain semduna kairau bitra panthoi bi kaithel khongjang changsin kre irulung machal gi miyam na so Imphal yari poklambi thingduna khongjang changsin ki khongjang manungda miyam na irulbung thongkhong da uwa paisenba tayar mai thabana singba sathaduna lambi da lakpa miyo amata chalan ki de ana ayek lining line solamadi essential service ka mari lena ba singde apan ba pi ki de lambi thingduna miyam na sathok chasin tawbada apan ba oibadagi thingna na ba irilbung police station na personal sing na hotna bada nakal ani gi marakta ungkhat na ki tanja adu da khongjang loi kharana police na nung thomjilak badagi tear gas cell kap tuna lambi thingli ba sing tankhai ki loina na irang laksin ki amaromda wangkhai kongba bamon kampu kongba use kon khunau kongba khetri lekai khongman zone 3 da su miyam na wakan mifam phamduna ILP system chanhan na ba protest tauki Pung tarahumdo gi sinthale pagi khongjang aduna yaripok ki kaithel animak thong hangna kidre yaripok kaithel fawa makhal amatagi gari sian kide yaripok thong thingduna Manipur ILP chana angadabani haiba kholau kya su lauki lambi thingmui khongjang ase yaripok Bisnu naha kekru amadi bamon lekai gi lambi singdasu post faijinba amadi tayar mai thabana singba sathaduna khongjang sangchin ki Nakalamoromda New Delhi de leba Manipur Bhavan bill ahum gi mayokta protest over lakhiba khongjang loi singbu police na sathina phukiba gi mayokta joint action committee against anti tribal bills amadi outer Manipur tribals forum OMTF ki ngasi pangthokhiba mifam amana Manipur gi tribal taba mafam singda ngasi ahing nongyai gi pung kunmari gi total shutdown lauthokre adu pung kunmari gi athingba manungda medical services amadi emergency airport pickup amadi drop electricity department telecom service water supply housing satharbi school na college ki examination sing hana dagi plan taw khraba conference natraga seminar na sing masing amadi luong khongdong bugi thabak thoram sing dadi komthokani hari amaromda Manipur gi yelo mi sing bu kanjana na ba assembly na pass taw ki bill ahum gi mayokta Churachandpur kan
irang sagalliba amadi national highway singda hayeng ahing nongyai numit tarani gi economic blockade lauthokliba asi misam praja singbu khanananaba lokalapa khongthang ni haina United Maitai Young Forum na yaningda fongdorokli Inner line permit system gamari lenena sidriba fawu sara heliba subas maibung ki khongjang numit manga ni mapung fakre tera la korpum lekai da khongjang sangchiliba nainasam club ki general secretary subas maibum na Manipur assembly na pass tawkiba bill ekta onto u KS gi fajan ki mahiro ikhudak ta thadu JCILPS ki hanagi convener or ma khomram ratan gi matak ta sidriba maral amadi miyam gi khongjang da mahiro fajan ki ba thaw mu yaning do fongdok na ma ki khongjang ase tha ase gi mari da gi hoduna sangchilak ki bani nakal amromda numit mangani sara henwi khongjang sangsilakpana subas maibum gi haksang film soksilakli loinana club ki member amadi lekai gi miyamna khongjang loi asibu kupna senari District and Session Judge Serap Court ki Judge laktabun maram orga tawrangmam ongbi tarini ngasi court asida puthokidre panbayai uripo Gopal jilekai degi tawrangmam ongbi tarini mamang tha megitang nipanda ILP ga mari lena sakiba mairagi rally amada Manipur police na fubadagi makut tekibani thawang asibu yaning da fongdoktuna megi tang mapandagi tarini na sarahinui khongjang sangsilakibani loinana me taramatoida police na mapu IPC ki section somsum na mapan gi makhada masamaton da season ro honai haibagi maral fakibani tarini bungasi anirak suboina court puthokani tabda nupi kyana court thomjilaki amadi court asigi mamangda nupi da khut thab police dandi PO inner line permit system chana lu haibna singmo kholau kya su lauki ILPS yogi lamjing maira sapam Robin Hood laikhidaba tha taramathoi faba numit ka mari lenena ngasi numidang pung tare tabada laikhidrabagi mafamda hai laikatun kai khumna utkre thoramase coordination body khurai amadi Robin Hood ki imung manungna punna khusamna duna Robin Hood na iroi loina lepamba hata minu thong pangthokibani haikal lekat tamagi thorama du MMT ge volunteer amadi hata gi maitai muslim sing su saruk yaki ba singna minute ani tu min leptuna laikhidrabagi thawai na ingna singna laina na ba isor gi mafam da thawni ki loina na kholau kya su lauki Chai Robin Hood na pamjara ma adung ma panam madu phangna baga loina na ma ki thawai na isor ge khoya khada ingni singna lainu na bagi damakta asung thoram si pangthok sebani loina na ngasi ge thoram si MMTA gi volunteer singsu thawai yauna yawi begin damakta ngasi ge sin lang bagi magai degi hana na thagat chaba phangdok chering Manipur People's Protection Bill da President Ayaba Pidre haina Chief Minister na Manipur gi miyam da mangjong na khanghalam lagadi hauzik sangsiliba miyam ihawase maikai amada salam yabani haina Indigenous People Association of Kanglaipa ipak na thamlakli ngasi kaisam patle be pak office ta pawmi singa unaba mada association asigi chairman sapam chajadum ni fongdokibada bill ahum adu pass tawkraba matung ikan kanatana Chief Minister na Delhi da chatuna President da sandok na taklam labadi bill sing asi President SN pirik lambasu yai Nagaland Arunachal Pradesh amadi Mizoram da sanariba ILP ase Manipur da kari maramgi sanaba yaroi dawribano bill sing asina Manipur gi apunbagi sakam da akaiba pikadaba leite North East ki state pumnamakta ILPS sanahana naba North East Student Organization na demand tawriba si yamna matik sai hausi state asida Nepal Bangladesh amadi Myanmar dagi haijilakpa mioi lak nipan lom amasung India ki tongan mafam singdagi mioi lak anirom sangsilaktuna miyamna mi pain na ringai talak amani hanasu fongdoki Thangay singna issue si Manipur ki singmi tami gi apun ba issue ohen ba mathok tai indigi akai bu orok taragadi aikhoi maibon hong mathok tai Manipur gi hongmi kan gi hai taragadi apun bagi oiba movement ama sagalakanda handak North East Student Organization na changgeliba North East leba state tarian mag inline pump system chanhan gi dabani hai bagi movement si da samjalakanda 2012 among 13 da lawgiba ware Bengal Frontier Regulation 1873 assembly lawrokanda center thadana laiba pending to report se implement tawno bidamukta makha chatana center aya ba lawno bidamukta sanghin mathau ta MSPCL की पोस्टिंग लौरन बिगदमक हौजिक फॉर्म थारिबा मदि सबमिशन तौरिबा से हानन लेजरिबा वर्कर्स चहुम तरा तरुग अमसुंग मास्टर रोल कुंथ्रा निपान से रेगुलराइज हाना तौद्रिबा मखै ngasiदagi हौरग मतम कक्तन थिंगजिल्ला मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज यूनियन ना खंगलकली लोइनना मतम क्यागी ममांगदगी हाइजदुना लाखलबा सिदा मरि लेनबा अथॉरिटी ना ताबिद्रबनिना MSPCL अमसुंग MSPDCL अनि की ऑफिस ता नन कोऑपरेशन मूवमेंट सथब हौरगनि हानसु खंगलकली
Nakalam Romda 33/11 kV substation Moirang Khunogda upgrade tawbugi thabak sathagadaba namaram oiraga hayeng June 8 gi pung 8 gi nungtil pung ama fawbo mai mutkani hana MSPCL na khangalakli tha asigi anida pangthokiba amadi ngarang haidokiba IMC gi election adu the ward number 27 gi CPI gi mirap oikibi Soraisam Memsana polling booth khara da amuk hana vote masing TBO hana appeal tawrakli Masigi matang State Election Commission ki Secretary Chief Election Officer amadi Returning Officer da iba role ma sufficient kre ngasi narim thong khulem lekhai da leba Soraisam Hemsna gi yum da pangthoki ba press meet amada mahak na phongdok ki bada ngarang nungthil pung mari rom tab matam da ward number 27 ki vote masing thi ba hauki madu da maram amata laitana ma ki lamba ori ba INC ki candidate Herozit ngangum bagi home polling su ori ba polling number 27/7 gi de iroi loi ba da thi ki Both he lower Bamatunda, Memsana, my park lay hiduna, returning officer declare Tauki, Madudagi, Maki counting agent Mayamsu, counting hold the Toraki, Adu INC candidate ki Saitagi, complaint Lakotagi CPI, counting agent Yaudring the Aron board Amukana, Tian Kiari. Lona Punkai Amrom later Bamatunda, Hanagi result to Lale, INC heroes in a board Nipan and my park land Amuk, Lautoraki Hari. Recheck aise karamaina tawkhibano haibasu akoida knowledge samphau le hodraba recheck tawnabagi damukta kawki hai recheck tawba tarabadi leminariba councilor candidate khudingi agency yaufam thoi akoida kari mata without any information makoina recheck tawre adugo hojiki hairiba NC gi candidate asina nipan helaga kai haibasida penjadabadagi asigumba oida padaba namthak tawba sidagi akoi amuk hanna recount tawbiyu Laigiba pot adu asengba ama khangna nabagi dang adugi chance pibiyo haidana akoina application thajabani aduga loina na herojit hairiba NC gi candidate asida election certificate ase issue tawbikhiganu Vote masing Hanatina State Election Commission Manipura S. Memsana Debina Ngasi Thazi Lekibasi role Matung in State Election Commission Manipur Secretary Radhanani Mutumna returning officer da Hiramasigi Matang report Matu Matam Tagalakna Naba Kangan Gray. Taudokasigi Matang the CPI Manipur State Council General Secretary Dr. M. Narana Fongdokibda candidate Pumnamaki counting agent Yaudring at the board Masing Tiba Sekarama Niomno Masina manipulation Tau have Subsana Takle Masayam Tazaningai Oide Brazana Suyabangam Loyam the legal Matung ina Tengnagani Fongdoki. Party na tumin na leitoy masidi legally ju fight tawgani aduga morally ju fight tawgani karamba makhangi elship angang masa hekta khulakta college gi election sunatana they cannot manipulate sidi manipulation gi room si phajana leram me how can they behave like this maramaduna sigi chana pathabase koi prajana chu yabam thokte ai huji unajagani moidasu karmaina tawri bunoi porse masidi sumai sum tawragdi chana na khut thongnarakani IMC Mikhalda Mai Park of Imphal Municipal Corporation ki corporator amadi ward development members sing election certificate Imphal West ki oina ngasi returning officer na lamfel level DC complex da yanthok re ward tar level Imphal East ki oina di hana na yanthok loi krabani Imphal West ki oina puna ward kun ki corporator kun amadi ward development member nifu ki election certificate sing ngasi yanthok ki Panbay abdi pangthok ki IMC Mikhala sida Indian National Congress na puna sitara ni thoi Bharatiya Janata Party na sitara amadi independent candidate na sit manga mai pak pangam ki bani Aduba INC ki independent merit ahum Yausin Kiduna majority Fangbagalona Corporation as a same Bagamak same Sabat Loy Rehana Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson and Biriana Fongdoki was like Rabani. Matanga Swida break Malosage break Matung da Manipur Amadi Maling Tongan E Pau single Loinana Ayam Tuna Hanjarake Impact News Bu Miyang Taduna Levio. Admission open. Position holders kaya puthokraba. National Excellence Awards for Schools Panglaba, Brazilan Institute of Sciences School Moirangkom Imphalda. 2016-17 session ge 11 science da ming chanan aba form thaba hokjari. Pangliba maki matungina khudong chaba sing pijari. OBC, MOBC, SC, ST singi khudong chaba sing thamjari. Brazilan Institute of Sciences Moirangkom Imphal. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 की मेट्रिक परीक्षा दा 6% ताबा मंदर पसी इमा बाबा अमसुंग BYS कोचिंग इंस्टीट्यूट अनि मात्र क्रेडिट सिपिजन BYS की हॉस्टल दा लेजदना BYS की फाउंडेशन सुन रिटर्न कोर्स अनि मा यावरगा माइ पाक पसी मंदर खिबन Admission is going on Break Matunda Mayam Boban at Ram Nokcheri Lunar Bulletin Sigi Makata Pausing Miam the Pijari
Hayeng Jun Mapan Yahing Nungyadi Hodun Singi Lukarana, Numitarani or economic blockade Kauriba say, Lakatru Bijun Taranipan, the Great Jun Uprising de Yang Biduna, Kudak Handuk Piohana, Taramanga Suba, the Great Jun Uprising Unity Day Observation Committee in Apil Taukre, Nasikwakatil the Leba Mukoki Office the Paumi Singa Unaba Mada Observation Committee as Chairman Elangum Johnson, the Fondokibada, Hausik Oiriba, Lebaki Piva, Masada Jun Taranipan, Gitorum Pangto on the Bahona of the Kudungsa, the Bakam Mayok Nare, Luna Lebaki in a Tongan Mukonjang Sangsilibalup. Singna Kudaki over Banna Singba, Satoxa in the upper Pibe, our Makalamaki Kongjang Sing, Sanction Biganu Fondoki, Magna Makataraduna, Pangtoko Durbizun Taranipan, Tauromasida, Manipur, Lady Kuding Magnasaru Yabiduna, Manipur Yam Maru, Carbonumidas, Mafung Fan, Buana, Fondoroki. Jun Taranipan, Tauromase, Pangtona, Honabada, Kudaki Weba, Kogi Hector, Lautopa, Kogi Lambichat Patimba, Quat Patogusing as a Matam Kara Yarakadi, relaxed to Winaba. Haidana Kogi Maikaidagi Nixingjeri, Chingi, Luf Karana, Nasigi Numidang, the Gi, Numitarani economic blockade issue, Akoi Hariba Tauromasida, Tong Antama Manum Hanjan Bazaga, Sing the Lakadoriba, Adimapandagi Lakadoriba, Adi Taurum Sidesi, Suakoi, I get Amadi, Koching Nabadu, Laitanaba, Yaregadi, Kudaktagi, Handopinanaba, Haidana Kogi, Maikaidagi, Observation Committee, Maikaidagi, Apil Simaga, Togiri. Tha Secretariata Akaknabu Pau Fang Infal East District Police Command Kangu Amana Sangakum Bazar Tibum Gitabak Satabada KCP Poire Mitegi active member am Far Hadi Farba Mu Etude Lifeum Kuno Mamang Lekai Hosina Sangakum Bazar Leba Maibum Roser Singh Elias Tomba Elias Tawai Ngamba Sai Kuntranito Apokpa M Bungocha Hingni Mangondagi Maru Mariyauri Banana Pistol Fagaki Maki Matak Kiasama Hangang Police Station the Tangat Krehana Police Department ki PR on Tadropesiro Lamada Kangalakli Lamdamas the Labor College Singamadi Manipur University da Nauna Tamgad Mahiro Sing Mark basis the Kandan and Naba Amadi minimum cup of Mark Tamdan and Naba Kangalakli Wafam Ase Nasikashanto to Director Labor Manipur Students Federation Office the Pangtoki Paumi Sing Unab Amada Federation as Vice President Kundrako Max na Fongdor Kibani Mark Namaka Taraduna College authorities in the Nauna Tamlakadaba Mahiro Singi TNM the 12 ki mark sit ki matung ina Mahiro Sing Kanbagi Mota entrance test Tauduna Mai Park Laba Singbu Kudong Sab Pinan Kanganki Manipur University ki Wanasu Mark Business Yeng Dana graduate pass Tauraba Mio Kudimakpu form lower Yahan Bagalun entrance testa Mai Park Laba Sing Tamba Yabu Kudong Sab Fangan and Naba Marilena Singda Mang Avil Tauki Manipur da college sing da Laudariba graduation Tambagi Parikhada Sara Singna Fanglaki 10 12 mark the count of Biganu Habdi Mark Business can Biganu Pangtoko entrance test to the and can be entrance test to the minimum Karamak Tambu, Loina, Manipur University Loba, Emegi Parkada Zoo, Master Tamay Parkada Zoo, Meraduna, Panglaki 10 12 graduation mark the count of Biganu, any graduate in a form Lower Yahanbu, Amadi, entrance test to the minimum Karamak Tambu, Loina Emerson Hajing with the Manbrumiamna MSFG Talk from the Saboto view, Amadi, Kanagumatan and Nathan Sabiga. Senja Tomjagi Tabak Sing as Sengdok Matamdata, Landamas the Lady by Yawol Ho Sang Silibus Singna, Loylam Lenga, Saturday Makal Makaka, Lalong Sing Mighty Pibungam Hana, I think Crab Lalo Love, KCP Poire Mete, published the Secretary Malem Gan Mate, Tador Sero Laman Hairi. Lubasigi Operation Dona Sterasig Department Singda, Tijin Bada, Hokiba April Tagi Sing, Lotara, Yorokada Badu Tani Suru Fawa, go down the Yorok to have a Kangbangam Maramasina Lupasina, Sing the transporter Singda, Akanumi Yang Sang Lagani, Loina Sing Singtok Sing Singamari Lena, Senja Tumza the Senaba Department official Singa Su, Mi Yang Sang Lagani Hari, Egasig Niom Giwang Mada, Sing Mamal, Hen Lobo Yon, Yaroi, Lupa Om the Miam, the Fangan Gadabane, Masigi Wang, the Tabak Satar Kudimak, Lupas and Akanumi Yang Sang Hari. National Food Security Ekilpa Lak Kuntramari Rom Gising Andro Assembly Constituency MLT Sam Kumana Yontok Lam Lehana Nungtigi Fong Nariba Pausi Singamade Electronic Media Singda Hanan Wangkim Assembly Constituency Board Mangar Karakraba Dr. Machan Luang Maral Sirk Libasi Yumpam Yaw the Maniamade Aran Banihana MLA Sam Kumana Sengdorakli April Kunmangada launch Tokiba Food Security Eke Card Sing Andro Assembly Constituency when Infalis ki Disina Tokiba order Amada Sobum Lekai Telebe Community Hall Amadagi Loba Yagan Yana order Toki Adu Mu Amatana card Lobo Laktabaki Emelina Lokalaga Fair Price Agent Sing the Sinaki card Pirak Lagasu House of Fabu when a sing Pirak Malaitri Hana Emelina Sengdoki Fair price so ki agent sing the card sing Pangan Bado Mado Egi di duty ni Sirin Hakpam Imaisan Singna
ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯟꯗꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯀꯛꯊꯥꯔꯣꯏ ngase upung ni panrum tab matona city hospital chingmeirung gi ground floor de lebe staff sing gi parking da sakhang do mi sing na bom ma thamlam le tung da police ki mi sing laktuna bom do asoi ngam yauduna lokat kre hari hauki bajun manga da kasampat le mazam le ka de lebe laisram arun gi yum da sakhang da sing na bom thamjilam pu yaning da ufong dok tuna ngase kasampat le mazam le kai community hall da wakan mi pham satha kre wakan mi pham adu le mazam le kai maning women's welfare center imphal rising youth club amadi sega road welfare club na sindu na pang thoki bani wakan mi pham adu da yumnak tu bom dang sin yaning de ekoi santi pami miam aki akhang pohan ganu hana i placard sing sizinaki भारत स्वाभिमान में पतंजलि योग समिति मणिपुर लमदम मियामना योग सानबदा कानब सिंह फंगनब मफम क्या पाकसन योग सेंटर सिंह हांगलगनी वाफम से था तांग कुनमाथोद पांथोकद्रब इंटरनेशनल डे ऑफ योग मरी लेना पांथोकिबा पाउमी सिंह उनब पतंजलि योग समिति मणिपुर की हेड ओइरिबा डॉक्टर नोंगमाइथेम राजेंद्रो न फोंदोखिबने माक मखा तारदुना मालेम की मफम क्या पांथोकद्रब अनिसुब इंटरनेशनल डे ऑफ योग थौरम लमदम से तंपाक डिस्ट्रिक्ट मरी अमदि सिंह डिस्ट्रिक्ट अनीदा मफुंग पाना पांथोकनी लोइनना पतंजलि योग समिति हरिद्वार की मियंग मखादा मणिपुर की खुंगंग खुदिंगदा योग सेंटर सिंह हांगलगन है माक मखा ताकी नागम पतंजलि योग योजा खरना स्टेट असिगी हेड ऑफिस की पाव हाइदी अयाबा परमिशन याउदना सेन तानबगी मोंगदा हजि लाकनबसु लाकप याय मदु अखोइगी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति की ऑब्जेक्टिव के वांगदा लैबना मदु अखोइना रिकॉग्नाइज तौरय योगा केम ओइगदब मफमदो मोइना सेंदा लंबी ओइना सिनबदो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति की ऑब्जेक्टिव के वांगदा लैबनेबा इंडिया म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप कार रैली 2016 की मियोय कुंथ्राना साब कार मापन की टीम थाईलैंड यौरुरब मतुंग इम्फाल द थुंगलक्रे हारिबु टीम असेंगरांग थाईलैंड दगी थादोक्तुना म्यांमार यौरुरब मतुंग असे उपुंग तरा ताब मतमदा म्यांमार दगी इम्फाल तमना अमुक खोंसालकिबने टीम असिना ngasi nungtil pung ani ताब मतमदा वयांग लेकाय द लैब होटल लक्ष्मी द थुंगलखी होटल लक्ष्मी द ngayak पोथारब मतुंग nungtil pung ahum ताब मतमदा अरुणाचल प्रदेश की तमक इम्फाल थादोखी अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड अमसुंग असम की मियोय सिंग याव टीम असे ममांग थागी कुनी थोइदा कार रैली असे की तमक इटानगर दगी लमथाखिबने We had a car rally on 2012. It was only with Indo-Myanmar friendship car rally. But this time we extended with 3 country nations to reach the celebrating 25 years of India and ASEAN relations. We see lots of prospect because already the connectivity between Myanmar and Thailand already upgraded. All the roads from Mesot to Yangon, it's upgraded. It is a good road. So now we have to develop our road to make the two country and ASEAN through Myanmar. It will be very grateful for the future. कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल की मखादा स्टैंडिंग कमिटी अमा ओइना लैरिबा कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल एरिया दा सलाइरिबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंगबु यंगसिनबिरिबा विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी असे काउंसिल अमदि पीएचसी की गाइडलाइन की इंदबा मरमना मखोइगी महुता अनौबा मेंबर खंद्रिबा फावबा म्युनिसिपल काउंसिल ना स्कीम सिंग असे यंगसिलगनि हारि हाना विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी की मेंबर ओइरमलिबा सिंगना स्टैंडिंग कमिटी अमा ओइबगी सटफम थोकपा अमदि पांगथोकपम थोकपा मथौ गी वांग मद थबक तव मरमना मेंबर सिंग असि मखाताना स्कीम सिंग असि यंगसिनबगी थबक तवहन हाइना काउंसिल असिना वारिप लौखिबने मखा कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल की अगोइबद लैरिबा सिंगना इसिंग मरी लेना थबक थोरम खुदिमक म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस लाक्तुना ताना बियो अमदि वारी साबियो हाइना म्युनिसिपल काउंसिल असि माइकैदगी थमलकली तेनोपल पुलिस स्टेशन की मनाक नंग नेशनल हाईवे चामसुम अनी के सरुक खर नमथखिबबु वाक्स मिनिस्टर मसामक लाक्तुना यंगसिनखिबम सुंग लंबी असिबु सेमजिन बिरमबगिदमक वाक्स मिनिस्टर केएस बिरेन अमसुंग पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे 2 बु कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थागत फोंदोरकली केएस ओना थादोरक सिरोल मना
lambi asigi saruk ase matam sang na sanaba yanaraba mawngda sembiranabasu mari lenabasingda khangalakli haukibu numit kharani gi mamangda sangayumpham part 1 dagi Muhammad Atabur Rahman na print amadi electronic media da phongdokibu wafam khudimak samjin chajir wafam ngaktani hana kairak makha social welfare club ki secretary Muhammad Sabuddin na ngasi kairak muslim da pangthokibu paw gi mifam amada phongdokre Atabur Rahman hariba mioy asina kairak muslim gi mioy sing na makbu fuduna sana mobile mummi kre masung yumsu thugai biram lehana miyam da phongdokibu do aran bu wafam ni hari Muhammad Atabur Rahman na ingna singna leisirama khul asigi maramda aran wafam kya sandoktur irang tho libasi lebak miyam amdi ain pairiba singna thidok piduna dandi pibi yo haina kairak makha social welfare club social youth development association amasung maira paibi singna appeal torokli Hauzik sanabak pauda YDCC Kairau Bitrama the SDC Samuro Ani First Division State Level 7 aside under 45 kg Voice Football Tournament ki final de lamba taunargani ngasi sana ki tournament ase ki han semi final da YDCC Kairau Bitra ki sanaroi leisi na san ki amtangar ba panjala duna SWECA thiamu panjala ma sino da maiti ba piki sathar le tournament ase ki ani semi final da SDC Sombungna TFC Langthawal panjala hum amada maiti ba pi bangam ki Final Sankraba SDC Samurogi Panjal Ahumaduna Sanatomba Avinas Amadi Jackson Panjal Amam San Mangamki Message the Mighty or TFC Langtawali Amatangaraba Panjala Sanatom San Mangamki The Young Development Center Club Kairau Bitran Senduna Club Sigi Sanabunda Mamang Thagi Kuntaruki Satar Tournament Sida Tim Tara Marina Sarugyari Thasiki Taramato the Satar Tournament Sigi Final Match Sanaragani Indian Navy na nupa masa boxing sanaroi singi oiba trial selection ama pangthok lagani hari masana asida thawai yauba masagi sahi tara tarete kunma thoi fawki manungda laiba class 10 dagina 12 fawba da tamliba nupa masa singna masa masagi biodata singa loinana kumalampak science center imphal da tha asigi tarama thoi ayuk pung 3 report tawranaba Indian Navy boxing coach Arjun Award M Suranjoy ne thador pasir olamada kangalakli Naran Konjan Sporting Union Sinduna Ngasidagi Union Asigi Sanabungda Ahan State Level 4 Men's Soccer Tournament Sanaba Hokre Ngasi Aubunumit Sanaki Tournament Asigi Ahan League Ta X-Men Lilong Chajing Mamang Laikai Madi Langtabal Kopum Cultural Club Anina Match ki apibu matam na panjalam at sanabung ngamdana match adru draw satki Maibam Lakai Zilla Parishad ki member S Ronel Unionasi ki president TS Loken Madi Lilong Nagar Panchayat ki councillor Ohum Galoinana Ngasidagi Haukiba football tournament asigi Haudokpu ki Thoromada Saruk Yaki football team Tara Marina Saruk Yariba tournament asigi Haying Makatab league match ani sanaragani Lakliba August ahum dagi taret fawba Visakhapatnam gi Swarna Bharati Indoor Stadium da pangthokudru nupa amadi nupi gi Wako India Senior National Kickboxing Championship 2016 da saruk yarun bagi damak trial selection nama Lakliba June taranithu gi pung taret makai tabada Kickboxing Association of Manipur na sinduna Moirangkhum Bazar da leba kickboxing training center da pangthok lagani hari Manipur da leba unit of the district members sing the passport photograph ani age proof certificate amadi English singani taramanga tarataruki annual affiliation fee galuna trial selection se da saruk yarba yagani haina Kickboxing Association of Manipur gi chairhol amana khangalakli loina matanga sa bulletin ase tension jadring gi mangwana headlines amona thamjari UNLF ki hana gi luching bar ke megenda NIA gi special court na sahi taragi fadok pi kre JCLPS na kaukiba pung tarawm dogi sinthale pa ki kongjang na tampak ki mahausa ki punsida chaw na kaiba pikre IMC Mikhalda Ward number 27 ke CPI ki mere poi ki mem sana na vote masing han na TV o made Congress ki mere election certificate PV ke noina taksilakli amasung single loop kharana numitarani goi economic blockade kauriba se khudak tagi handok piwaina the Great Zone Uprising Day observation committee na appeal torakli